Units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. What's wrong, Lorena? Aren't you coming? Yes, sure, yes. Instead of just having some hooded men come around like you planned, let it be the narcos. You don't know the anger and impotence I feel to see my dad in the state. There you go. This here is a report of the only 4 clients of this bank that we have named Maria Echeverri. What do you think of the nurse? I thought it was strange you weren't asking anything about her. And why should I ask anything about her? If what they did to you was just a warning from the narcos, you were going to reply with a party. Celebrating your life. The narcos? Why not let them know? The cartel will be the guest of honor at your party. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekiumbe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta mbukono munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories. Itari itumu na atorto kurida marwiri na malaria, kuri tore sukari, topima blood pressure, kupima tore kidneys, kupima tore liver function test zonse laboratory. Nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asa marwiri buna prostate cancer, asa mange. Batalire imeyo muchobo songo, asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwensu uomogusi.
Chinsa ni Isato chono botuko mwanchumo ligerelia na ukwani ndonzi ya sobereta semaragoba yabono chingo chino kukwalika SMS mangana mayenya kumanyigati ya bali kibaito erwago sangrelia kuro chingongo chonsi imene isiko yorogongoro husim asiri bonyale ko sansamurane na kukumanya buna twabere toko jabeka seribwa Chinsa chigabono litukeli gari ya Jumaine stari kikendo mutyanyokane omwaka bw'ikiri bubere na merongebere nena na mange habereka okolekana ayitoko chikumulekera aso imetomana lyagenda tokolekana anemone ngane gendere toko kwaniro na kuikerigwa mono aso nekero kilio kawiro mubunge o West Mogrango Vincent Kemosi aroka nago kana osaba kago kana bene emermo abete kago chorwa numure wense William Samoei Ruto eriko chikoba omu high commissioner oriko tubo matobu yana bo koleta obwamate gati yenseri ya Ghana na boigone enseri ya Kenya niko bono Vincent Kemosi akane meremeyo nakoyo tugutirale ngana yatukata liberera na cross bunge ya West Mogrango ekero kuli mubunge bwense meyo abereka we soka Steve Mugakam na gukwanira ngane yo nakomochia Vincent Kemosi asoko kane miremo kanyara iro no muri wense William Samoei Ruto ayonga tiarte uchikomolekera egerekere basakano ya kolekane Chinsem ime county Nakuru basakano no kolekane mambia lero abwasanto balenga segari yemo Evana bwasiri mu bonsi abwaso monto mu bye kanero nyara go konya ka ekaragana kurwa no mabwaye nabego miye county ya Kericho abantu batana babere bonsi bakule kubwatikano basakano bwebara asensemeyo ayomo nda mangaseribwa nichi ko monyane monekera abantu bakora omukorobekana nabo igokera abantu homira na sensemende daraja mbili unenchire ya moyo kunyara gukwana manganalenge tomorembe asensemejo asemnanda mangigendra gotobwati goterensemeli mtandao ensemo ya Facebook na bogoto na buna Ndizi TV News Digital na bogensemeli ya YouTube na buna Ndizi TV to basokweba gotobwati goterase website yetu na butambe www.ndizitv.net onyara konyara yo monenda mangoli chokobwati na nere gotera sumuntu wimanyiryo igakoro kwa Lydia Mose ekero kili Petronila Mukira akone kichibi chamuli watnyorra century bwene tritangana kima tonyara mangana yo century yoko ya chuta. Kanga na dereva wameweza kufariki wote. Ni ndugu watoka nitoke. Ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja. Egari ye mugeti abantu kurwa senseme ya Nakuru cha Kisii ni ganyiro basakano na abantu bonsi ni go bakwoyo mone bye kotigoro chinkoma chintinde karanga tukura no gumabuaye. Have a cape certificate then? By then I was using the Atomite because I had a contract with them. Company ya berege korosia moyo ni go banyaro chinga kichinko ngwasoko nyara kwera maiga yoge kabosia sebunga sebate buna baone lya moyo go tani ligwe miye mo cha saba Kenya. Unfortunately, Honorable Mose has declined his appointment and he has written to the clerk of the National Assembly, and I will read his letter to the clerk of the National Assembly. Oyo kabere mubungo West Mogrango Vincent Kemosi niga kanogo choro kwaye no mure wense muno mwampaze na boy I commission go cha senseria ya Ghana na sekigo se ntokomanye. Asa yo monenda mange saranso ikabono tumanya century yo boy kirano letera nchenkro ko Vincent Onyancha. Emesema ngana mayeto ko chaka kurwase wode ya marani yugo tonka imeye county ya Kisii enke mokoro chinsemo chirichia kiare nini gobono ya berekewe sokya asoko nyara ko ganyo bokonyi kurwasa basabali ya maya osa abasamali abaja obono baranyara ko bakonya anemono aso oko basira kwa gache nyumba asenke yum kolengana no mungu mutakano kurwase enseme ni gaute una maga yo mugako yogosira ni gobono bategere bachandege taseke getambe achinga kechibate biruna mbaka na tiobo konyi ribanyara konyore nyumba bakomenya kubwata kana una embure nyinga gandrete gotoni gikobete baraboko nyara gotwerwa sekere ngabona mbabwati nyumba nigocinga baga ndiyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amana bwata ni bande kubarara mabera muna basamalia bande liko nyara ko basira so boga chiwe chinyumba nanda boko bro kwenda gerangati ebintu bayigo bwatera ntenkejo ekero kale bono baga ne banyare gosirwa uno mulekito dipo na sanya agotomanya Moroje mbure yatweto botuko bobo gimarero igatu eruboga kia astaiga metiro ne chitoro chira maisaya eke nekerero kyobokonyi korwase amate yo mugakanya gusira Edward Onderi niko bagendrete gwetera amakongu anene chinga kiechiga chimbura kubwatekana no kugoterwa kwenyumba Chesa Maria tankoro kwariske muntonde Oga kuru kwetu Onderi
lakini nasirite ora asirire kagitari kasirite 97 tigende kuru asirite umaba umenyete no bakongo no koboremere na abana nimbwathe lakini ntara akora kondanya ore bese timbari go chisukuru baba ko seri kubanya kabere isikugo asenchera yokurwanirira abana kubwatekana no konyora kuri nse ase amateywe komenyera gukora chikonda omusubati Alice nikagenderete gusanga oboremeru abwate nsara so mubwenyo mbe nara tuere rutege kagitari geke watigende bona nchire tari konyarika no gotema gocha konyare besa konyare konde skuru bona nsinyunkingo korandra tigancha ko baigo bona sengenjeri ya tura are to koria setari gotonya mano tuiga mororo rinda asoko bera una bond abuno toigeimi tigarendo mubabu na amenyire no bokongonya muntu uri ko gusenkurunde gaiga utanga karana chit tigogo sinywa soko imuka gochina abana bose shaka kwira kubwatekana no boremeru obonene no nyanase e amate nigo bono barulo kuboria gocha sabasamaria babwato moyo bugwancha wesokia na gokonya omusubati asoko mwagachire nyomba elio anyare konyora sarabeke no nyano mutwe kurumo gako yasirite obere gakona kung'ang'ana na abana babwate batano omo mpaka gwike nyomba bono iga muroche bugima muna ribati rigendete kogenda iguru nonyene kare tuomerana na Ndizi TV eye kare tuwajire kurigeria mang'ana nyomba ebu neko na gotwa nje nari gusaba uyu rabo musamari umuya atokonye nyomba eye yukaiga ndura atware nonye siringi 20 nonye nkwere ndende ndatebe nyomba nero bugima inyomba nero konyoro onyoro uigamete mambi na ndo wanda kurigeria abana nje nari gusaba awara ibami asa bantu bamindu barasugwanje okuya batokonye ana kinara kimwachira asogwanje kwena mwanje mongo ina monkonya nyomba yukaiga bakomumboko no nabaisimigo no nabachumbe na bantu bande tuatemire gotemanga mang'ana ya ikase bare n'abantu bari babatindete mang'ana batai kubaikera lakini nari gusaba abamindu naki uyu bwato gwanje okuya nabagokonya omusubati uyu nere asabugima buriare moyo yasa taranja kumurangeria ngiko ripoteria egetaseni kia onambeyemo kia Ndizi TV kurwase kenyero kia muturu yotoka imeye wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North litaria nenkoro kwa Dipon asanya Biyamono mulikito dipo nasanya sorobochi rwa senchira yoboikirano gotigana yubono moncho moligereria oyo kabiro mubunga West Mugrango Vincent kemusini gobono aberekago kana ekerogo kyobora ikibono kanyara yuro numure Wense William Samuel Ruto obuno gochiko bo mubwataniyo monene asensemo ya Accra eyuwe gotoka imeyense ya Ghana eligotinge bwamatagati yense ya Kenya na Ghana eyimaiga yogo choro buno mu commission amatoka makaberekago etam asakanyara chikiro ikeboswe bunga so kunengigwa asekeroge kyabaka ko numure Wense William Samuel Ruto konengana na musimaga yokorikari yokoria yani gobonate birubuna asengencho yemiroberi aona boigo nemechando na boigo nebinto binde anyara kurigiria soime anamona soko burukania mangana yegenkani ga kandi na gotebuna tago iteberana na meromeyo na kunyara ko yutuguterare asate birubuna nago gete ko bayimeyense ya Kenya sikolenda kandi meromeyo eyibona abaga koigwa nomurai Wense William Samoe Ruto. Our next nominee was meant to be Mheshimiwa Vincent Mogaka Kimose, who was our nominee ambassador to Ghana. Unfortunately, Honorable Kimose has declined his appointment and he has written to the clerk of the National Assembly, and I will read his letter to the clerk of the National Assembly. He says that I would like to give my appreciation for the invitation to appear before the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations on 9th April 2024 at Parliament Buildings. Pursuant to Section 10 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act number 33 of 2011, I wish to inform that I will not appear before the said committee at the time and the venue specified for the approval hearing. This has been occasioned by my personal and compelling family matters
which, after taking into consideration, will not allow me to take up the position of the High Commissioner to Ghana as nominated by His Excellency the President on the 9th March of 2024. Therefore, to save the precious time of this important parliamentary business, and as per the provisions of the Act aforementioned, kindly note and this letter serves as notice not to appear. Once again, I thank you for your invitation. In brief, he has declined his nomination as our ambassador nominee to Accra, Ghana. With that letter, then, it means that we will not be able to transact any other business for this morning, since Mr. Mogaka will not be appearing, and we adjourn the session. We resume again at 2:30 p.m. this afternoon, the 9th of April. Na gotigara boiga sengane yorengetse oyo kabiro mbunge West Mogrango Vincent Kemosini go chinga kechu mbunge bono korwase bunge yo Steve Mogaka bereka wesok na gokwande ngane yo kolengana na Mogaka ni garoka na komo chake mosi asoko angali bageri yabaga ko gono mure Wense William Samuel Ruto asoko kinyo obwa matobu yagati ense ya Kenya nense ya Ghana go chinga kechu Mogaka bereka go tebuna njarenge byere go tugutera bageri yo iriga abante ko mukege tambo kirogyo ko muri gyo mu waziri bo chisemya zekiri mbaki macho bona barayibande kurwasorongoro Edibana kibunanko mumajibaro murai Wense ko dege tambokere kyo asebana tebrego yarenge buyabanyare ko mu manyumurai Wense eliyari bageri ko cyase omubwatani yonde kurwasorongo rwagusi nago tebuna mbiye ko kele ko tigara asorongo rwagusi kolengana mugaka ni gate birubona nchire mu yoko nyara ko irani yabagusi makega mayiga yoko igo burai no murai Wense nabo igo mode ko nyara ko bokana yego chinga kecha nyare ko bori ya kemosi ko aniki ngoli kare yuko ko cyase bunge asoko sabo ko abira sege tambokere kyabetega ko imuki asoko tugutirara ogo chika baga ko no murai Wense buno murai asaga ndibuna anyare kuboria airani gobura yobo na kogendra nemirimo yae maiga yogo choro no murai Wense William Samuel Ruto. Cheno mwakili Steven Mogaka umujumbo West Mogrango constituency lere tu abarachire asebunge gopokea umumuro itukuru Nyamira County, in particular West Mogrango constituency mheshimiwa Vincent Kemosi uyoga nyire aiche kulingoligwa asesaulie emerememo president yuita amoa yoko kenda kobo mo ambassador aligana igo twanyoro bosoku egeko gerali bagale gocha nelirube lyasomwa ligotebanga emereme yitageti ngana bwate mechando ne chuli chie family chiagera tata kameremeyo igo nkobolia umheshimiwa Vincent Kemosi mburaira ali rube yoko withdraw usali yoko rusio rube lyasomwa aminyoke bwango sana aiche alingoliwe aiwe miremejo onyeta yetageti toro belie buna togotebye president yense umuntu mwaye miremejo ekero twayibwatire ekere miremeji ya sirire ejire enibo elia twari gocha kubaliro na intwe gocha ekekogere enibe yo igere abana mbale bakulikwa bagocha gukora ase nyumba yo mu ambassador abantu mbaro bagocha kumulenda abantu mbaro bagocha kumurugera bakumulendera abana igagwakanirwe fees eyene mirime menene tutagwenera tagusiriga nekero toko yesiria kero konya tubekere to mo president riberera ngankio watolere to permanent secretary agatotebi nko ba compensate inde auto compensate tiganya sae atuabire na intwe egesaukio mu Gusii ekero anga problem bune yegocha ntobwato mu CS machogo ange twarangira neti kando twanchirane ngaonyoyo tali kogende miremeye ingotogo toma instead bona astu ebekire tokororeka n'abantu abaenenu tokororeka n'abantu tutabwate masikani yazo president eyetali record ya West Mogrango separately kolikerando mu president bwense lirube lyoko moebereria nga bagirango ntoligo ntwarugetia bagiranga sesa ulioko girengo lakini ntoko giremeremo ya serikali twairwe engana iganko mulikirendo no president moebererie nga bagirango ntoliga ekyo gyakorwa nekintu ki individual
anche atutigere kirogokeria alie constituency ya West Mugirango ali ase konyake bekire na inde tomo amalieta y'abantu baise gotigana yibono moncho muligire gotigara akomurekera lyagenda tokokolekana imiye county ya Nyamira omwemse wegodi yeligoma nyambega gisasa tukolia lero nakora etaro ya Nyagetari ase wodi yeligoma bunenchire mu yokonyara gosira na kurigeria mangana ya magendra anemono asensemelia yobo chenu ukona kurose county ya Nyamira anemono ase wodi elia yeligoma nigate birubu na bigatemiro biresene ko ne kibuna mpachiko kine birongo biji dispensary anemo dispensary ya siara mungoni ya munezde amone chinde ase wodi ya heliko ne kibuna amenye bensemenye konyara barobo korre boisane amaryo na banyagetari aso ikirania chire chire betega ko balire ngaki yo chikambine umurikito kurose county ya Nyamira Paul Kapokara na roboti rwa Senchira yoboime gago chakira dispensary eri ya Mongonia saigora anene chicho na boigo kuigura enyumba ya maternity asabangina barat kunyara kwa bakwibolera omwemsie kurwa sorgongoro igaru eri go momoske nyambega gisesa boigo nigatarera chinsemo abuna bono chinsamo chiri chanyantonoli biticha molera dispensary eri go mana boigo eri kanye punenchire yemo yogo chirotota ase chekere twansere Nyagetari ya Mongoni ase toigora echo twagachi tororo ne maternity kantete yandu wa Mongoni vendororo twende Nyagetari eto ya nyanchonori twarora mbuya genderete tware koigora ase chinyomba chia Nyagetari bakoba nande kero twarora twate bantu tobamente ebitanda aukwana sinse muchiria chia biticha molera dispensary eyo ase bacha kebene omurubuli bogo cha Nyagetari eyo kurenganamo nabamenye kura sinse mecho mwakoyo mukura sorgongorwa abetega kurubulimo nigo balirire ngani kunyara kaboge kora isiwe liko konya bamenye kura se sinse mecho twakere community ngambu ya mono nantote y'abantu baitaba Gusii asimule ekero muroche community ni wate need ana bora nyoro yo mo gosaba berembar benyari to gosaba reru tyaba donate ngono rwate donate twakere oyo mintalo isimbu ya mono sana asogo twa obore mobo okwana begekerekyo ni gomo MC kura sorongo ligo muskenya mbega gisesa agendere ko baga kulira ngana kunyara ko baga gukine birengo byobo chenu ase Nyagetari imeye wadi ya yeligoma twetorigiri tuko tutari Nyagetari eto ya karantini ne Nyagetari yeto ya nyaboyo twende koigora nande development nende Nyagetari ya keroka mbate keroka Nyagetari ko chokoba equipped buya. It will become the largest hospital in Nyamira County. Ama issue ya mariogo ngonya ko improve tora mariogo ya Nyagetari lakini ante tomanya abantu baitonga tori Nyagetari ibere igago Isato toraroke model hospitals ase ward yaito Nyagetari erekero kwendororo oreshwa konyoro Nyagetari 24 hours na ande ngonyorore amariogo service koredeki chirororo amenye kura se chinseme chigabo boigo bekera na somoro biro yomagima nigo boigo bamwakera ngambi ya mona se getambokero bunekeiga asibego bamwakera ngambi ya mono mugavana we county ya Nyamira Moske Amos Kimomenya libo asoko gendera gusire birengo byobo chenu ime ye county ya Nyamira kaligeria nga ali storinga saito at least sindoga nite ndobuna Nyagetari irakonya wantasani ere nirimbi yamono nambu yamona asengi yoko rote Nyagetari yetu anyirigiri konyara matuka mange fono mochengo ngo chakore ntuke twako sabana ki obo mobobe otoko mo support na ende to support ye gavana yetu omo Kenya ribo na rorweto authority paka tukaye Nyagetari nigo boigo etare yo yekranamo no chief officer munene habo bocheni meye county Nyamira Moske Wilson Mwenga mumanyi oyo boigo gendera ko bagagusigeta abanenji kwa nekibunangwa kana bale ebango eligo kinya ebirengo bya magendro meye county ya Nyamira gerete keroto waka ne bango na litoko nyora chibese kurwase serikali ndiche cha kutokoza magendera bantu baitwa wase biasara andons tobwate yotokonya no moshina within the ward and within the county Mwenga boigo nigaba segetire abananchi kobwata namu n'Abanyagetari bebenyoroime eriyo kwene kibunango nyora bali obogwene chinga kibabwate omuchando unenjire yemo yogokinya obonyamasi ase emebere yabo so babwatisie lakini naendege ntekenene mwagenda mwapimwa mapema bagakaba mintu pimwa maroire tuganyamba gekero kwarwarire oja wadanga banongire rifaro Kenyatta so amarwaire tigatunya kingensa iga mapema asoko lichindagera chiri chingia na asoko pima mapema egere twanyara komanyanga kito tore amebere yaitere Ginko report rigetaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurugigase wadi yiga yeligoma imeye county yiga ya Nyamira matukansi inchego nkuru kwa Polycarp Okara
Na gotigana yubono ekyombe kimanyikanite buna bodaboda safetization ba kasiri tukulia bone gombera na sensemeria Nyamira imiye county ya Nyamira na boigo asumurai bwe kyombe kyo yubono boigo orumuri kyo monene ase kyombe kyo kinywa abaga komera na bana bodaboda ase county ya Nyamira kubekemero beresene asobo choryo bone bole bosio ane mono ase oburai bwa bodaboda kolengana numuri kyo bwe kyombe kinigata biruna abekemero beresene asobo choryo kolekana senchere yo bwasio no bwasio kuwanchire konde wense gotayo obochero bura konsere kyemeronge biro mutinyo gatana limo omwako yoiga chingakie chinigate birebuna abali barachi gokorobo choryo bane kibuna nkobati baramachikata keire elikone kibuna bura buru chinde chonsi iro chigokolekana asobo choryo mutinyo gatana limo asogo chora bara boda boda imeye county ya Nyamira buna tokumanyirwa no muri Kitomirda Buna enchere moyo kwenekia buna esekta ya boda boda ngochia gosikwere na gosikabosio ase enchera endonge bono nigo county ya Nyamira yanyora omogeni otalio botambe korwa boda boda safety association Kenya ase lietane hema ya kinywa uyore omoriki omonene ase kiombe ekyo mutwe bobocholi obubora chekoba chitariki emerongo ebere omotienyi ogatano nalimo omwako yoiga iliogo chiagochora omonyakerogo omoriki omogachi amo nabakonyi babo ase bono batebire nigo abanyakerogo korwa stage chonsi ime Nyamira barachegwa kachikura ekyo. Uchaguzi wa Nyamira utaweza kufanyika siku ya tarehe 20 mwezi wa 6 na wanaopigania kiti cha uongozi wa county wakiwemo ni candidate watatu. Tumeweza leo kuwapatia rasmi na kuunda kamati husika ama election board ambayo itaandaa uchaguzi huo na kuweka mikakati haswa ambayo itawasaidia wahusika hao kuweza kujitahidi na kugombea kiti bila kugombana. Watakao usio kupiga kura ni viongozi wa stages, stage managers ama stage chairpersons katika stages zote za Nyamira County, alafu na kutakuwa na ward chairman na sub county leaders. Hao ndio watakao husika na kutengeza data ya siku ya uchaguzi. Nigo atebire ebitambukiro birie baetirie asogo chakobwatigwa egati yabo committee ya chorwa iliogo chakolenda chikura na kwene kiabuna obwaso kumbo chikoba ororo. Itakuwa ni secret ballot, tutawatengezea ballot papers ili siku hiyo mtu asije na kusema kwamba aliweza kuibiwa kura. Tutahakikisha mapengo yote tumeaziba ili siku ya uchaguzi usikuwe na tetesi kwamba kuna mtu alipendelewa. Vile vile tumeweza kusema tutakuwa tunawasainisha conduct of good conduct ili watakao kuwa wakifanya kampeni zao wasikuwa wakipigana au kutukanana, na tutapatia mandate election board iweze kuhakikisha kwamba wanafuata sheria wakati wa kampeni zao na wasiweze kutumia lugha chafu kwa kutafuta kura wala kuzoa vurugu, ili uchaguzi wa Nyamira uwe ni huru, haki na amani iweze kudumu. Bodi nale goita kile stage every fainga stage enero eyeteyo na ndi nale kuchitana chikura asali tukolero twanyole ndorunga ACC na bayi tunachikura igobona bokora amboyo shortcut teyo balia bonsi bakomerera ekerogekyo amate nigo bono bayakira ekoko asebagania bali barachegwa ka ekura uchakuligereria asobo ime eliogo chakonyora omorai omuya orabakonye ndo baba kachikura the riders neji chairman cheto motoligereri buya bali toko boli chikura mutu wako musasa mocho ole kiongozi kera Nyamira yaitu kera yabere maiga tutaite bono una yachorirwe abantu abatoji kobeka machika ngotolenda na muntu nde bwansi ase Nyamira yaitu bono gochotoji okore bure obwekena abantu hito Nyamira road Nyamira south ababo gitutu aba mazana baligereri buya mora yora chikuchwa kwani tali abantu bali kwibera abantu boda chistage wetana no gochuri bakora ase chingakie choni gobaboligwe gocha kwenekya omorembe engaki yechikura. Nimewashauri wale wote wanaosimama kwanza waweze kudumisha amani wanapoenda kufanya kampeni zao, na pili wajue kwamba mshindi atachaguliwa kupitia kura. Kwa hivyo hakuna ambaye ni mshindi kwa sasa, wote ni wagombea tu, na waweze kufanya kampeni zao kwa amani na kuomba kura kwa amani na waweke manifesto yao wazi. Elewana kudumisha amani, tutaweka amani katika kampeni zetu, mambo ya matusi tutaweka kando. Tumeelewana kwanza, tutamaliza uchaguzi wa county ndio tukuje kufanya hizi vitu zingine, hizo uchaguzi nyingine ndogo ndogo. Ngolipotania egetaseni kya Ndizi TV, Elitaliane Mildred Momanyi.
Biamuno mulikito miruderi mumanya sorobocho rwa century yobwekirano gotigana yumoncho muligereria kumurekere meya county ya Kisii ni gobono ibarasa bene yanyaraga kobe kwa sense daraja mbili meya county ya Kisii yaragwa no deputy county commissioner kurwa bunge ya kichoso kurwa sense mo ya kitu central Edwin ime ya county ya Kisii na mono kobe kemiroberio yokonyara kone kibuno mulempe ngonyara gotingi kwa sense mo ya daraja mbili kolengana bwatani awekirana sense meni go balirira yogochikubwaterana na gosirio bosali bonde bwensi na boigo obo kurikanu bonde bwensi anemono asensemo yogosagana no guserinto byabane nsema daraja mbili asebate runa mbachiko tingyo bolendi asensemeyo ubunatokumanyirwa no muri kito juri kerubo Kere bikorwe by'obusari no kubara ko borendi bigendete kwenekiwa imeyo mucyo bosongo anene mona secira nene ya daraja mbili nigo abateneneri bo borendi meya county ya Kisii bakorago no deputy county commissioner okitutu central Edwin Walela ara ebarasa umugasorero ase echireyo. Tumekuja hapa kufanya baraza kwa ajili ya mambo ambayo tumepata kutoka kwa wananchi, ndipoza tukaombe tukaweze kushirikiana nao because vile tunajua ni kwamba mambo ya usalama sio ya serikali peke yake ama ya security agents. Lazima tushirikiane na wananchi because najua wahalifu wanakaa wapi, wanakaa na wananchi. Hakuna mhalifu anakaa kwa police camp. Okwana nabariki magega yogo korege ikarekyo nigo Walela atebire buna ebikoro by'obusari byamentekanire asengenchi yogo kinagwe chireyo nabo igo kubori abantu kubwaterana eryo gukora obusaria. Hii ni town kubwa na watu wako wengi. Tunatarajia kwamba uhalifu inakuwa juu wakati mwingine, lakini tukishirikiana tuko na uwezo ya kurudisha hiyo mambo ya uhalifu chini na watu wataishi kwa amani. Hii soko vile mnaona it is very active. Siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu hata hii huko hakupitikangi because biashara ni mingi. Na ndipo naona people also take the advantage ya watu wengi na wanaleta nini? Uhalifu. Boigonigo aboriri abantu anena abanyene kinyomba cyogo komboya kumanya abantu bari bagocha komenya eryo kumanya buya ori omenye tororo eryo gukora obusaria. Kama uko na nyumba za kukodesha ni vizuri ujue ni akina nani wanaishi kwako. Si ati mtu, mara mingi watu wanatafuta nyumba kutumia agents. So ni vizuri ndio tunasema udili na yule mtu anaishi kwa nyumba yako, ujue details zake. Ndipo itakusaidia jambo ikitokea uko na uhakika huyu mtu namjua vizuri. Bono nigo atebire buna bibagenderete nesegio korwania marwa atancheiri ama nebinyogo binde buna nyasore natibago chigotimoka goika bakorire amaru ayo. Tumejua kwamba mambo ya bangi, mambo ya pombe tunapigana nayo na pia tunaongeza mambo ya lotto machines. Bado pia tunapigana nazo. Wakati tunazipata tunazichukua na tunachoma. So ni hiyo mambo ndio tunafanya kama security na tutashirikiana sisi wote. Lakini kitu ya muhimu tunaomba ushirikiano ya wananchi. Pombe haramu tunapigana nayo na saa hizi vile tunaendelea mkipata zile ripoti tuko kuna wale wanashikwa wanapeleka kotini na kuna ile tunapata kama hata mtu ametoroka na tupate pombe tunaharibu. Na hatuta relent, bado tutaendelea kudili na pombe ya kienyeji, pombe haramu mpaka wakati kwamba watu wataachana nayo. Ni garuro kuboria gocha saba ibori kuba maiso n'abana babo chinga kieci cy'umutumoko mwenge iryo gukora emechando era abanyore. Wazazi wakuwe makini na watoto. Vile nimeongea hapa, kuna watoto wakirudi nyumbani wanarandaranda bila hata the care ya wazazi. Ndio utapata watoto wengine wanajipata kwa madhara kwa vile hata mzazi ajali. Kuna wazazi wala hata wajali mtoto wako wapi, amekula wapi, ameenda kukaa na nani. Tunahimiza wazazi kwamba wakati huu watoto wako nyumbani kwa likizo, wakae karibu, ni vizuri wajue mtoto ako na nini na ako na marafiki gani. Ingoripoti Rigetaseni kia Ndizi TV, Eritariana Njuli, Kerubo. Na gotigana na yuwa nombia mono muliketo jure keruba sorobote rwa centre yobo ikira ntogenda ko mulekera ase county ya Nyamira ni gochinga kechibono ase ogokinia nsemo ya karogo chikobe municipality emirobiri mengana ganda tokobe kwa senseme yubuna nchire mu yoko ne kinobo korwe nseme yo mbochi gokini gwago chesa menyi benseme yo aniga go chekerekeria magendra na muno bwagachi wichiro bagendrete ko bwatanse uno muliketo kurwa se county Nyamira Paul Kapokara agotomanya unenjere yemo yogokinia anene omuchojo iga okeroka maga yokwegwa municipality ni gohaba bisakurase county ya Nyamira bacha kirebene koraisia ase abahoncheri baratkunyara ko baba konchereria
bunenchire ya moyo kujoroberio muchiyo igana bo igokobeka ebirobu ebiraba konyi gokora obonchili bwabo chingaki cha abotukom lero twachakaroka gaiga kwanda be site ye ase contractor nara Muruberio nyaraka gukora wa muno mu MCA we wadi yegajeri go Mose Nyambega gisesa kubwatana na muno mu waziri wa mangana ya mali abego no boroisha bwemechi yani urban development Mose Steve Owoso niko banyaraka bakubwatuka beno muruberio go magima guchaso mu contractor uyo rat kunyaraka bagokora isya yonse bunenchire ya moyo ko babonchile kurasi nsemechiga obotwereru bangi na baite chire bago korega sibago tweru kagachaga chona kamot karaba isana warire chi project choko babikire ibanda siba batatweru asaba kore biasara asale buya ne vijana na bro faidike na ndindoka sene kori kichiwese chinyinge erinde bintu bibe okwanekere kyo mu MCA we Chinsa chiga ni gatebruna nigo ogochiko kukwanyara ko bagokurwa mu ne koti ko boneta konyara ko bagokubwatigwa eriko bali bagochoga chinga kichinyeroro ko hosangiria ebango eryo ko kine county ya Nyamira tutebya abantu baito bakeroka ngari twachite koti tukabwa ekina Kisii county mbachite court of appeal ko ewa korige stay order kina kiarengerero they are not given a stay order igonga koti ya Nyamira ya marimo ya mwete na bere igo ya kure wiki era tuanza ko collect revenue kure toni onsi ya keroka from both sides mtu a collect revenue ye chiba ne chioteri tu akolire mtu a collect revenue ye chiduka na chochi tu akolire na bana biasara bakoninse na barabu toka senego collect revenue inche amono umwe msie we chunwodo moske weekly siocha mtu a form the committee yabagaka ba mwamusioma na bumubya so na buburi bwabo kunete lami yo kunya kukwanira abantu ko batenge ibintu mbire koti ba respect process yo enjera agendere baigo kwana chinga kiecho Steve Noboso oyoro mawaziri nigonera haboboli abamenye kurasi nsemechiga kwana kibuna kubwatira nabale eryo ko kine county ya Nyamira asagendere ko bagakobodi mu contractor yo aiwe mirimo wachikunyara kabaga okole mirimo yaye bwekirano nakuboli abanenje kubwatira nabonenjire ye moyo ko mwachinga kichinyeroro eli kubaroisiria omuchijiga okeroka igase igoto kubasaba bajwa okole biasara ga karoka mushirikiana na contractor asara batewi na lero nongo chakera morasuka ake ara kolega siasa u maiko ba organized koira naime agere na liga asira agende bwango soshana na contractor kiare yugera tenenigas na ndeire kakokora Ochujigo keroka boigo nigo raisi gwasabano chicho chiabene che serikali na che county Nyamira che igoirwe asebo igo chibara tirat kunyaraka bachikora isi wasaja igana kora isi ya emembrere semia ejwira nyaraka bagego tango kujaba kwa macha se Chinsa Provelio oraire chishilingi chimilioni emerongevere egento kalengana moni gati abananchi na warabonchile kurasi Chinsa na bigona batenili hebe chisekta a kurasi chire yiga baire okoboko we are really very happy because we know that ono kwere ngo chire gokina 11 iganya liboto basakonyeba the minister yaito ya trade na yo ligere limono ororenga keroka kwa yerosiri elinde chibese chiko gende county no chiko keroka niko twagokire keroto igurenga Nyamira etongo gachiweto nyori chire na tawo korega sia so gonchire uyato chiko gotwerwa elinde bitu bitu bya basefu na kyato nyosa kitre kime bitu bitu bya beberonge ginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga se Chinsa chika chiro ya keroke yogotoke meye county ya Nyamira matukonsi inche igonkuru kwa polycap okara na gotigana yobono mwancho muligire twambo kesiko yorogongo rwa Gusii ne libona maigaye company ya SBL libona yane korosia moyo konyara korokana abantu kwemurungania sama tukabonga kubwatikana na moyo atari yekerengo kaligetekeire niko chitu kulia rono mu director we company ya SBL Josiah Karioke aika woswe bunge teneta mngana yoboli mere konyara kwereni ya mobolyo asoboyo botancheri bwa rokana koe gwago chia saba Kenya Chinsa okwana koranse meni ganya chinga gichinko ngwaso konyara kwegerera na sikyo boyo bokonyara koni asema igayaba limikonyoro boyo obwandake butali boyo aseme buko ejibono babere bakogora kurwase chinyomba chirichiyo kana na moyo aigas Chinsa aigas sense ya Kenya niko chinga kichu mu director we company atebere bunera moyo abeteka kurwa nali abeteka kuligirirwa na nsemo ya serikali na kunongi wana korokana ko boyo buya asaga tebuna tamaiti amoyo ndarokane ko bwato kwa atali ya moyo ngayakuru kona sesema ya tebune company eli ya korosio boyo niko yabere korosio boyo bulibotaka iri nabo igona arabwe abere kana na
gochia sense millions PK echibono chiko bwatoka sense BP echibono iko bwatoka aubuyo gochia asaba Kenya igi atananire na mangana yokana no buyo botari buronge. In National Cereal Board I've done about you're talking about 100,000 bags? Metric tons or bags? Bags. I'm talking about bags. I used to give extra bags. I've given extra bags more than 20,000 to farmers for free when I was doing demos. So any farmer used to go and buy anything from Cereal Board used to get, as long as you buy more than 2 bags, you used to get an extra bag for free. On the drought resistance of the crops. I can provide that. We need to see that. Yeah. So which crops does it, whose resistance does it improve? Which crop, which category of crop? All the crops. All the crops. What tea and coffee, including solanaceas, including the aviation, including everything? All crops? What it does, it have enough moisture on it. And that's what improves the drought resistance. The moisture on silica improves the resistance of the crop. You are saying silica has moisture? Yes, it does. How is it packaged? Yeah, I don't. How is the packaging material? The package we do a nylon inside so that it doesn't lose the moisture. If you check the bags, our bags, they are laminated. All our bags, they are all laminated so that it doesn't lose the moisture content on it. So I'm just looking at 15% moisture content. And I'm looking at a drying grain of maize. We say we dry maize up to 13% of moisture content. So it's just like around the same region. It's only 2%. The Cape certificate, if I had any. And I provided them. Any? Yes. Now, did you have a Cape certificate then? By then I was using the Atomite because I had a contract with them. Using the Atomite? The Atomite. I was using the Atomite. How do you use somebody's certificate to market your product? Is that okay in law? Is that correct in law? When you look at the bags, when I started, it was manufactured by Diatomite. The bag itself, it says manufactured by Diatomite. It didn't say SBL or 51 Capital. It says Diatomite. That's what it said. So diatomite means the product diatomite, is yes, it? Yes. So silica. They used to make silica. And I have a contract with them. I had a contract with them for distribution. I think you can find it there. I have a contract with them. Now, diatomite we are talking about is the one mined around Lake Lemetaita? No. The one we have is mined in Soisam. Huh? It's mined in near Nakuru. Na umuchumulikire bono hekera yuagendete okolekana umubasakano umutindi asema mbiyarani kokolekana ase county area na Nakuru na kwira abantu abangonya Rusiya magimabo ase nsemeyo EMI gegari aina je van yanyara gusiriyo boroso na gutuma no busiya sobo ne gari ene yemugete petroli ase boigo banyetume gari ende yekekire mbarabale ne barase nsemeyo ya Nakuru niko chinga kiche abantu batana babere bane kigosiriyo mu bwabo abwabo ekero yo matiguru chinko machintindo gandreto kurwandurugo mabwaye ase nyagatale mo imeye county ya Nakuru niko chinga kichuko bulu ko rugo cha sabarundi yakoba maiso obatugande basakane yabake okolekana gati yabali basiriya magimabo ase batana babirabo babere ngamuna wa murabamu abo asoyomo arenga Montrebo ole kogendie gari yu Evan no se gari nkake abo igono yo muni gari ngabuno mo conductor abo bakubwatera nere bari murabamu abo kurwa senkeyemo enyombeyemo niko chinga kechibone mibere ya nyagosira bonsi na bana bande batato egakira se enkendo yemo imeye county Nakuru mayigo nyubasukano yugo kolekana santo barenga batana babere basiri kumabwa abo abo igono yo mugotigero chinkoma chintinde kielekea town kama ilikuwa na speed ya juu sana ili kaweza kupata wenzetu walipotoka town wakielekea Kisii hawakuweka kutarajia kuwa watapata kitu kama hii. Tumekuwa na msangao sana, tumestuka na wengi tumekuwa tukitetemeka tukijaribu ile njia ambaye kwamba ni njia gani tuweza kuwasaidia. Ile ndio na mapolisi waliweza kukimbia haraka. Ilikuwa katika accelerating lane na lori ambaye ilikuwa inatoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru nayo pia ikaingia kwa hiyo lane ambapo tunashuku ilikuwa inataka kuovertake gari lingine mbele. Kwa hivyo ikakutana head on collision. Marehemu ambaye ni dereva wa gari ambayo limepata ajali
ni kwamba tulikuwa tukisanya naye asubuhi watu, nilikuwa na gari nyingine na yeye akiwa na hiyo. Makanga na dereva wameweza kufariki wote. Na gotigara boiga samangana ringete basoka nonde ni gokora no butuko bukira rero ase barene ne boigo ya Kericho Nakuru asensemo ya duka moja yo kutoka Amayia County ya Nakuru asensemo yiboigo abantu bande batana babere ni go boigo basiri ku mabwabo ase lituko lya roso tuko bukira rero yo kero baro abantu 14 au basiri ku mabwabo ase barene ne ya Kericho Nakuru ase lituko lya rero batana babere abuni go barenga se brobox eyibono yarenge korwa asensemo ya Kericho ku Nakuru ekero yanyara komerana nabo gosirio boroso na guturungana marange na kwirira gosiria oboroso na kwirira abantu abukunyara gosirio goma bwabo nabo ase omubaskano yubo igo monto yo monere ni gati gori chinko matintindi oyo genderete kurwandiro goma bwa yasinya getari ya Amayia County ya Kericho kana bande batana babere basiria obugima bwabo. All of a sudden probox ikaenda mbele alafu trailer ikakuja, they had head-on collision. And then the probox was being cut into two. We've managed to count like 7 bodies, and we managed to take one survivor to the hospital. Na umuliki butambaze wizara y'obulendi bw'emirimo ndio mollo ni garo kurego tendeko cyase bali bakoni mabuta Chinsa osebutse mabuta petrol diesel na mabuta ndasogote yabuna niko bagenda twekera nyo murobelyo anemono asogotekera nya machiko na margali yatakire kurwa aze wizara teneta mangana y'obosombe nabayigo asamangana lengeta mabuta okwana litukoli ya Amayia County ya Nairobi ni gate birubu na bachakira ubunyo botinde asi petrol station stabwate ya machiko stabwate wancheru wakira kigo siekwa onyencherekera nya machiko yatakire kurwa sekyombikirgi epra nabayigo namaguri yatakire asoko ne petrol diesel osama butandonsi ase Chinsa haiga sense ya Kenya. Legal petroleum facilities and dumping of export petroleum products, adulteration of the petroleum products and siphoning of petroleum products along our major highways and transport corridors are likewise emerging as threats from the sector cartels. And what happens, which is very interesting, is that we are all accomplices in this vice. So you'll find the police is aware that there is illegal refilling happening in one particular point. The NGAO, the National Government Administration officers, are aware. Yourselves are aware. The regulator is aware. And when a tragedy like what happened in Embakasi does occur, the default is where are the police? Agotiga na yumo nchumurigiri bono emirobeli chikosori ya nemono yagendra na kuchaka bena se county ya Machakos asensemeri chikosori ya seminano ibono bya sukiro cha se ntundende kolengana ne chikosori cha kale ni team au chekera na sensemi ya seganga yokonyara kominana anemono as nationals ichibono cha beri chikwambuke getambo kere kamogo cha sekende unatokomanyigwa no muliki tobwe chikosori captain number 001 Ndemo Steven. Asegeti kia Machakos Stadium rero nigo chiribu chaba orukiwa korwa chingongo au chia Kenya bomera nabakora unabarai au asomonyega wogwa storia bene chigosori chieta mwentangani chechi sekendelia sekerengo kia Nationals gati ya watani baikirana na muno mokonyo mu governor ya Machakos Francis Maliti abarai ba Kenya Secondary Schools Sports Association Kesha abarai be serikali awatani be chigosori au gati ya bande au ba kira chigosori echwe koko. We take pride in the role of sports as a catalyst for progress and promotion of individual development and self-fulfillment. This is as contained when appears in the national goals of education. At the end of the day here, the beauty shall be having all of us learn something new from our worthy opponents, that is for the players, and even just by the simple fact that the students are here, they have already won, isn't it? We are happy with the local organizers and all that you did, we appreciate. The county government of Machakos
I'm sure all these people around, when we leave, our presence will be felt. Gwetera chinkwana ao aborokiwa nigo basegetwa gwetoma gwetera chigosori ekyo okoba ebiegwa nigo bibwate ng'enchene na asama tukabono yogonchoria amagima y'abagosori. You have been given a platform of opportunity to be able to excel and show yourself. And I'm saying this with a lot in mind because recently, in the last few weeks, through rugby, one of our players from Butula Secondary School in Gusii has gotten a scholarship to go to study in England. We have many in England, others in South Africa. So as you participate this week, please participate like your life depends on it. You never know what the outcomes are going to be. This championship is a significant event not only in the calendar of our education, but in the development and nurturing skills and talent of our learners. Schools are the real and natural source of talent skills, and therefore champions of sports are developed in them. Therefore, this championship presents an opportunity to our learners to showcase their skills, talents, resilience, and the spirit of sportsmanship. The championship also serves as a platform for participants to interact, learn from one another, and forge friendship that will transcend ethnic and regional boundaries. In encouraging co-curricular activities in learning institutions to take place every term and every year, the ministry reaffirms its commitment to promote sports for excellence and inclusivity. Gati ya chigosori chikogosorigwa namwe na basketball, rugby 15s, hockey, handball ama minyoko gati ya chinde. Katibu wa Nairobi. Ase gosori entangani ya Kisii School abako irurukia bendera ya Nyanza ase rugby nige kemeno kiabo na Butula kiaera makari yogutanyonsania. Chigosori ya chini gochiragenderere wiki ngima gwika Jumamosi ya sababu ibarenyorera amabaga yo kugenda amamirano y'ekisukuru a East Africa. Ko reporteria Ndizi TV Lydia Ndemo Steven. Biamuno Captain Ndemo Steven 001 asamangana ngiti chigosori tokoganiria obubuye timu nabwo skuru ya Kisii kuroiga sorongoro turogusi Amayia kerente kogosori ya sensemeria ya Nation Sase County ya Machako sumonchu murigiriria rachigokora amangana Amayia sobekirano se margoba yabone ibirondo chibigendrete komyaka gima unabotambe ngo manyige ntekagania ndako kemaete nkwanya ukigwa gosandake wakigure toligere ligoro yo mugirango mu bunge West Mugirango se mugaka na ate abarabuna bagirango mbabwane tikogira kende gyonse anemonekero bayiruburai maiga iyo kabiru mu bunge bwensemejo Vincent Kemosi okano gochorwa okubono achikole tubu amatubu jana gotingi bwa matekati yense ya Kenya na Ghana ayibona achorubu no high commissioner no muraibu ense William Samuel Ruto kolende niga kane mirime iyo iganyagira mugirango kairirwete reto mugirango ni goli manye kantebuna omugira henko asomuno obwekenya muriro igamenya kabona Eleobad naboiga somuno bwe Swahili echui omugirango igaro gitu mugiranga sekere ngabuna nigo agirete enko oko girengo ngolibuna tikabwante konye itayerie akanyetiga tayiteti akajegira ibintu berata girengo nebintu bibere egentege tangani engeye ose chui ose Leopard ye igo yaste bweli asomugiranga manyete ekabekere manu bya yororo nabweliga gachombe nchiarengo mugusina nanste tugo sana aiga bweli asabegete chombe echi ekabana ko musana omuibi gocha osakura osegocha kuiba chombe wetera sengo ere bweli abayibare kondo kabuna aiga nto kuiba engo neroro bakabwa abagirango igikia gareto mugiranga gatebere tago itengo sta kuriengo encherende buna igagire tengo igirende gatangani kiagerete rieto mugirango ligacha singinchi yokogira engo omugira enko akaruko mugirango eganzo kia kabere ngiribuna omugirango oyo nakonyete imanu byaye echui korobya gweta siringana yemekare ngotwara akanyora une imanu mbiroro echui lekanya kumubwate kurumage karare ngotwara kabona obwoba
akarona kichwe kumubwati ya kurumagega kago tenna yatenna kago suka yasuka ya mocho karna kurubusyo akaratiganga ali gerna kichwe ya mubwati akaenda kanyoni manu byaya igo bigweta siringa ne ime bisinyire kurwororo akabirusya nali libona ichwe yakobete omugira ngoyo oikase nkayaya kare ya mukiorre kaira na lioro sana egaita enkabi ekaimukia ekareta paka somuchika korelio omugira ngo agate abuna ere tago itango gose takoriengo nondo gwansi olirengo oso itirengo tabwante go chakigesa kukurwa saba girango inchirende tobone tunyoma kurwa somo girango onye waitire chui ose waitirengo ageko reto mugirango lya zitebuna nigagire tenko omugira enko akarokwa omugirango narayo asemargo yabuno monchu murigerya oikirabu nganjire ngakiro musumale mangana majya century boikira no semargo yabuno bya muna sogo chorogo tengara Ndizi TV obwanso no bumugusari tobwate na borobwana gotira sumo rwemenyererio Lydia Mose Petro na mukira ana kichibi chamuri cha wikire asenchire bwana tomena nitukuri juma SMS ya mangana majya na utambe Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV na bege website yetu na utambe www.ndizitv.net obutukubya ndizira n'inchenkuru kwa Vincent Onyancha.